nice one. Ya mo bi akwaba eba sunsun ahintasem so. Ene da foforo a twedi ankonyankopon aye. Last week ye bi hia ye di nkomo. Na so ya tena se se ba be di nkomo. Ye kasafa ensuo ho. Ama ye hu niema ensuo timi ye. Angels a ebo ensuo ho ban. Father ma ye tiase se angels, dwarfs and witches. Ewo part ewo ensuo mu. Ene so ye ba be to aso di nkomo. Ni ye dwarfs motia omo su dwumadi a omo di ewo ensuo ho. Father ene ye sa ba biem jiri se bibia ye boko last week e share ni di nkomo fa eye ensuo ho ana ansa na ba be sha se no ma ye hu eye angels a wuli ensuo ana abo so se demons e ka ho ana dwarfs ne witches ka ho ene ye pese ye ba dwarfs so. Okay, dwarfs dwumadi be no mu di wo ensuo. Dwarfs or man could put into many categories. You were genies, I'm for fellow dwarfs. A bit or north, a bit south, a bit east, and a bit west. Dwarf, no, a bit or north, a bit south, a bit east, a bit west. I have dwarfs and dwarfs, Brancasa. Nice one. Ain't it north, south, east, and west, you know? A Juma Bena, or Muti or north for her. Ejuma ben no mudi wo south ho ejuma ben no mudi wo east ho say no ma ye kun last week no abofo ni bia nya ejuma odi wo be baby bia ye den owo no do aso no so omode ye ne te say yes if e be over the dog style that if e be married some married no on pass 10 fishermen nefa say e ye half nipa and nefa say e half fish if they married on ade o pe o ni pa ho eye pa we do a baller so abro wo nsu no oba baller so di was ha ewura nsu no ono north part and north sa ade o pe pa eye baller so ana ade o di men eye part ma sabe ma part de o mo de po ma se no abro ko afichire no what ya see e na mana hoden e wo tibi tinase na kanu nsu ni ho e that the blood wo munti me to pepa na kasa enti no ade o yema ema na ema ni je pa se ko to ma wudie mu ema nti me nwo enam pad ni nti no ema enwo osa esizi ema menses obekwa ni menses bi ati set ba 7 days oh ready to ba 3 days ebu afo ebu ko de kra mba iso ko hospital ko pani answer asa the menses me flu uboko e makro wo yero nya na menses da on so wanyem ada mary spirit na the dwarfs ade wo yero enti sa mo tia no na koso sa da aha vo kono ya ananye mo tia dwarfs e bi from genius na dwarfs ya nice one na dia no pa o ben na ontimi enye bibi ntia o bedasi o ade a o ben wa o bibi ntia o se one be hwe was siesie hu yi se o pa onya mensisa ebi amenso be hye no o nama e so kokura hu yi oni be mada e so o ya abushi unification ni kwaso we doni hwe pornographical form se sa anema no na o ya beje ho pa enti ono no e ma kwa na okutia wo mu ana okutia ma majority ka se ma na se me ma de o mu e save won ensem nice one enti mpatwe ba south no so a hwan na edi ho ife bi nasnas yeah o ba se osono elephant yeah baso osono ade o pe eni ade o pe se o ba be hievu wa ya si and o motum nyi so yo ba o ye bema ukoyi uti e wo barber shop bia e so sa fa unyi ni flu hansa because one fa unyi na mafi am hina sa spirit no na ma na ide unhihia enyi so ene mana hoden enyi no ope nipa nwi no ope wa ye so so no nipa nwi no ope oba hu no but ope barber shops o tibi ba earth part e be di dwuma o de ko o da sonda ye na ye youth sakula sa de dwuma o ya no fa di petuni o ye dwuma pa cause o ble di o be chiche o de barber shop
so opini o ye ba akofo anaso won krabata o krabata bi oni pa ba akofo e se ni o si edum hapra na wontimi okuta more than more legions tadi ope eyi ni pa ka wi usi wi a e so be hye no wa se sawa de na kwa na barber shop foi hairdresser for ni barbers on be prince on be prince e do mo prince o yi wi a o de wa de ya mo because the barber shop come go mu gina sa ade no so sana spirit no e de twini pa se we de ho no e bia wo ko yuti wo nko ade a obi obi yuti de enye fema it's no the trade of the union no the trade of amount for business centers it e mi kasa no e ya de bi e ye no nyam e mi wo ho mo nya no nyam then the hospital ne yes so be fa no asel se wo no nyam kasa ne se e kame se na chiwade ane se ubeyi opemi no ubeyi a obese se media kofi no akwhye no na so ubeyi private part e wa moto ho na hwehwe ne ade a uyi wi a na ko ahye no ko betime bu kwa bran no ogina ne mpoma anim no achia se be na no no ye re owi anu agya hokọ ni nyina ya ade e sori tia nanso enti mpacho ani e south no no na oba east no so so east e be shatan yeah oba Arabic e shatan yes I know Arabic red ade ope e kawa ring so ba yen ware o na be ma yen ware won na so se kawa ope gold o sape diamond o sape silver it we go to ho na no betinam yen ware o ono so e control that spiritual marriage ne bon pa dem crime sin kamebusa na mpesi wi ansa o control that spiritual marriage pa o ya assassine ne and my bema e commit masturbation more and also e commit lesbianism the spirit of Satan it's o you know how we say ring go be a bo na makoto ring ahye ne nsa say promise ring you be a won ware so be a so ya promise no Satan na promise no ya ni boyfriend and girlfriend na promise it's ring so no aka go di shon sa na na se shon sa because so you feel nsa sanke ka ho yes te se de wa ware ya shock ka it the more be you there for that not from say king no must be that at a control because no munam with the air waves no munam fu no connect mu hu asem amo pedi pa down for ko nipa hu no mahi Satan what it no ina na moye den e den se gufo e kese wo mo ti omo kan nipa mu nipa intermed engo yi wow ti omo mpeni pass makasa etunya yi ring to say ya moti gold silver mo tunya yi tu ha no betin it baby ya wa bia na so babo okunu bia na bembe wo kwa de bia na ring to say ya wa we na nyina to ko ring influence na won so ware ya no wo bi show promise ring ya hunya so beto ring ama o dofu bi apena person ne tena no e hunya so beto sa ring no wo ye yi ye na usika sama say ya eba fo waduma esen obi bi e kofo na the spirit of Satan obese obi bia nice one wow nese ne chiwade ane se sa ring yi creation yeah se won so aware enhye ana aware nso a enyi ntu ho na make say wo hia obi a person ne bobra wa fa sa de na an ko so no sa be ma foforo ye di bi a golf bi a na se bench be be abegene funu nsemu ko mi nua no ma mi sister me ma me no bi no ani di sa ne ma se ne a promise me we be na kwa to gold ring bi a ne board den silver ring bi a ne board den o to sa de no ni se ne a be ma no to sa de di won ja me honko ni nyina enye nice one wow father me atiase enye me na meka father neka etim patro father ni eba eastin nso so a enu e den the girl the spirit of girl no ade opa ye moja no moja say no ba so ba ne bema o se monko moja hapa la covenant ona de sa adwe ne ba monko moja hapa uko guy ko chitiu o girl ko chitiu ma buru ma ko moja hapa na da ko tunsu me pel me so me pel ani en kwa pam no kwapa no ko bi ngo ko dia urusu e won pe calabash
mo hwa mo ka mo yere ehwani si na le so ga na ni age ade ope samoja o se this age abortion ho pa abortion ope papa because no moja ohun na ye moja ko hu sa akwa hu ofe pa moja ye hu sei was be gania media no to be bia bra o ko ne chen ade ma wa ye moja no o to say you born to be mama ko ku ni fanta ni isuo no wona de moja no de be serve o banu mu o banu be bia no na isu na se na chiwade a so no so be jai sa de ne ma na se obi o sa ti be no be de no ti mejai wan onye uru asa ade ni mu asa de so ga no mu a na o ya abortion na ade e so ti me so be the spiritual cross section asa cross section ise bia wo mi na me kire wo ene yen kama aha abonte na ne ti me nche for the cross section ise wi a wa ya abortion da ese e patamo yes a cross de patamo na iwi every sad ni full system ni ese de bia fast di machi obe wale krobe so ndaye no ona no ko ti no na wo ma order isu na wo ma abeso so wo da wo na wo ma de bia ma pro no fo da ebi mi alo fo kra no sa pa isu so o bo o be ka se ni bi o ba be wo no ma ne ba no fo e ya semo sunsuma intasem ni ma be koso pa na isu enti father na se na chiwade ani se saade no ubejai ubeye fru so ana se wo so a bibisa e koso abrabo mu no na ba ne go screen ase no no afre father say ni say na koso ma brabo ma yesa tibia ma kosa tibia we mu pen ma face sa problem we pen enti me sew me fro ma me ho akwan na ye entoye e ma me nice one na se father akaba akope yakọ 4 parts na yakọ 4 parts na na se riches no omo so mu mo nya omo ni pa nkoso no no tim ko tena nsu ana ye ni pa ye hu so mu ye bai fo no ko tena nsu ma na se riches amu nsu mo omo de se mo bie the hair care o nsu mo de no ya sabia ya e so mo ko ha e bi amwo fasi de wi no husi ma kono yi pe se me to etwere ma no what na fi na se yanka se fi be fo mum ne ko yes question man wo unsu na se amini mo ni pai awosemi ku wu ja mi o pese ko to ni frama no ano bi so bia na ko to bia man ase wo he na kono no akwa se no se bia ba bi se be wona mo hani ahwo abe ma yi na ye e gbole ni e sonwa e de se ja na ko tuma na be mi ku ne be ma hu na mu na sunsu be fa na de da nda ye no ho adwuma na do bia na me fo jo mo problem pa wo hu ade no ani je ho a se no ase o menua me bra me sister me ne je ho se nipa so me se ntino me enke kana nkane man to yi na ye se dia se ne obe ha nipa enti be wa akura bi no be wa akura pa ni ti me nkasa enti me nante ni na ho ne free ba na which is connect no ndi o me o se nsu ba yes nsu ni ba but ya ya ni ato ama no wona ya really need free ba sa ko ni ti me nante enti bi nkasa be ma ewu obi no ba beda order isu mo that the richest party adwuma a omo head kakakaka ya de bia bi wo ho ya de ni bia se bi ho efe pa ese corona e ka ona to ba yo ya de bia wo ya se mo ame fo mo de bi be ba yeso e be so ama mo nice one na fada ho so mo ye cars pa wo ho cars no ko ma te ho asem so ko so ase a cars papa Casa ewo system ewo biase e group no for South America no crowd South Africa ni ha eni akasa ona omo eye enwi ai ma de bomuti Brazil ne ha nyina India he no lips shall be here na ho ne manyina wona di wo yes no mu the dress be ba head part no e chassis free once asaba head parts that's a father ho de pa dey say cosmetics sika wo mu bomdwe trena men ko nsu ase nkwan sane ma bi mire bi ko so ko ya kama pa father me bi se wase mu nice one ti fo be sa nku no e so ye hu adwuma nsa nku e desire body e so ye hu adwuma nsa ko nye nku bi se kanipa ho e ko nku bi ho ha omo manufacture ho e wa water vessels no nye nku bi se kan ho ni paso ko ni wesi water hata dwala no so a okwa e so opu ata no 7 times aso wa sha ata de no asa no yi anaso wa she asa wa she
when you feel dry no so over them so two after 7 times or and sana wash atare only a fresh aquanchi edition that the richest corner just how beat that riches no where you atare free dry lines so and I say obo boy cry no one prum o ba be sha e so yes ade no na obo so antime prum ma no otubutu you be man no ba no because which corner omo we asa ani na no e so dey tie nipa it's a riches omo ben yen yes any fearful no ko sunsumu fo no omo ben that is the omo sunkuni mo mpaboa no abom 1 2 3 top what up to 7 times yes sir we dig all the richest corners yes sir we are making omo be ko na dwo sade ta make come omo chiwa dey sir be chomu sikiti yes so kan na so ye die ho omo no kwan dey fa ho ye die ho na ye pe cause ye bre wa system ni mu enye nya kanu sa atare a me hye me be fa hye dey hye me prum one na me hye na we free abeti ma wura sa prum enye ro wi nye te na take see the wi tenu no ne so mu kra na take you na say unya prum hospital ne ko ma nya be ka oni padua ne ya amenta so oni padua na so men ka oni padua ne dey so prum say it will momentum meditation now ye na no so wo prum atane mu tade entity say wo nya be free atane mu akọ nice one wow father chere say riches no you made omo ye no omo chiwade ni bi no say o fa atare e da say si wasi atare no ana say won si kra atare mu no ponu akoto na ade agu wardrobe mu bag mu o be fa hye no first thing ana so be fa to so kra first thing so ye say o be puru o be fa no awusum 7 consecutive times and san ade account ni padua no na tumi boni biara en free oba ade na abetina atare mu no etime free mu because yes say obi bi kra betima ama yare obi betima to bi kra ma wa obetim dia fa atare mu obetim sra wa ade se me de ko ayi abantu mankankan ya ma me my sister ma no ma me sra nku ni bi o wegi e me fofuma me na me fa nko we de mra richest corners eno kwa no fa kra timi pu we kana sa atare nko atare mpaboa nkungu aspe ko obi sta nku eba oni padua mu sa ade e fa ni padua na richest corner mu use di tie nipa nice one wow na say father acheche ne ma pimu ene mani age pa se wa gibre na atena se na hwe afidie no yes because sunsumo hinta sem ne ma hinta ane da na di ne nyina ye den yesua bibi frem menim sanso na wonim bia no made sua ye pe onim nim die ye pe baby a father de ende o de ne ndru ho enti asema wo be ka onimu no na obusa no father o kan bibi se ma anti ase no a kyeremu ye den a kyerɛw ana se no comment e wo comment section na den ase owia no like page no a share amobi nso ahwe bi because father kyerɛ ye eniema bi a ese de yehu a yenye de yehu ehinta ye nye ba bia na benya te se father Dixon one channel no YouTube so oba no subscribe no den wa share amobi nso den ahwe bi na ya den atoye nice one father na answer na ya de na adwumadie ni besi no necessary spiritual marriage na ekoso beti esi obi a ware obi onsuo mu ese no kunu onsuo mu ni aden ene tumi be ne disa ade ne so esi we ensuo aware no we say fine eno tumi be ne diso that omuli da me fene all of us then all of us with the 15 legions on fact we fact drafts at the solitary nipa we fact riches at the solitary nipa we fact the demons the solitary nipa papa it because ha we are here watade abehye no obi esin atade empaboa abehye no obi ensa empaboa na wo ina kura no ba na so ye be ma nkoso mo obi hu porter shorts and our pants kato mo obi hu nkoso obi hu wa wodia nkoso mo obi hu oto kura no ehye wa na nkoso obi hu ana se osia nkoso mo obi hu bossa na pants mpo ehye wa ana se ina no me pese me tia se yo ehye wa ana mpeso bibi hu ana se wasi asense wona mo nkoso mo obi hu two ehye o pants so na o bo hye bossa so nkoso mo obi hu and also since also nice one we sunsumo hintasem hinta yen and ye dan e dia ma eden ama ye nyina ye hu die eden e koso nice one father che enu nti na massa sunsuma wade no se obi aware obi wonsumu ni ade na eden e happening ene aha na ye adwumadie ni besi mani age se oje bre na nya adaje hwe